Ziriwe cyane kuri uyu munsi kubera ko ndatsinze kandi icobahiro kigarukire ku Mana kuko ibyo ibikwiye n'ivyiduha kandi nk'abana bacu twese dukoranire hano yaba jewe yaba abakompese bose nibaza ko umuntu wese mu kibanza yagiyemo yanezerewe cyane. Nukuri indirimbo itsinze yari kwiriye gutsinda twese twari tubizi kandi ndanezerewe ku bwa musaza wanjye Kiriko. Naje ndabizi kibanza uko biri kose nari ndabizi kibanza nza kuhagararamo niyo mbu wa mbere nari kuvuga ati nibeshe umukoze amakosa. Irebe iradiyo tugira amahoro y'Imana, tugira amahoro mu gihugu cyacu Burundi. Ndanezerewe cyane kuri uyu munsi kubera ko ndatsinze kandi icobahiro kigarukire ku Mana kuko ibyo ibikwiye n'ivyiduha kandi nk'abana bacu twese dukoranire hano yaba jewe yaba abakompese bose nibaza ko umuntu wese mu kibanza yagiyemo yanezerewe cyane. Turashimiye Superbat Burundi, turashimiye n'abantu bose bashigikira umuziki w'u Burundi, ndashimiye n'abantu bose bashoboye kuntara kugira ngo ngere muri kino kibanza ngezemo. Nukuri indirimbo itsinze yari kwiriye gutsinda twese twari tubizi kandi ndanezerewe ku bwa musaza wanjye Kiriko. Naje ndabizi kibanza uko biri kose nari ndabizi kibanza nza kuhagararamo niyo mbu wa mbere nari kuvuga ati nibeshe umukoze amakosa mumbabare. Rero mwakoze ko mwakoresheje ukuri kandi mwacishije naye abikwiye guca Imana bamugisha cyane. Dukuri Irebe